Domaćim temama, rod kupina u Valjevskom kraju suša je prepolovila, pa će proizvođači, kažu, sezonu završiti sa gubitkom. Suša već nekoliko godina smanjuje rod kupina. Nezavidan položaj proizvođača pogoršala je i niska otkupna cena. Dragan Tadić iz Donje Bukovice ima 35 ari pod kupinom. Očekivao je rod od 7 tona. Zbog suše ubraće jedva 4. Pa da vam kažem, teško je. Kupinu gajimo već 30 godina, nije skoro bilo kao što je ove godine. Dosta smo uložili, a ne možemo izvati tolike pare. Koliko smo uložili? Suša je poslednjih godina najveći neprijatelj proizvođača kupina u Valjevskom kraju. Od skoro 1800 hektara pod kupinom u Kolubarskom okrugu samo se 50-ak navodnjava. Od strane države posljednje 2 godine, znači pomaže se navodnjavanje, ali ipak je to nedovoljno i mora se mnogo ozbiljnije i studioznije prići rešavanju problema suše koja je izraženija svaki godin. Trenutna otkupna cena kupine je 25 dinara za kilogram. Proizvođači se žale da pod ovim uslovima ne mogu pokriti ni osnovne troškove, a kamoli ulagati u sisteme za navodnjavanje. Vlasnici hladnjača međutim kažu da kupinarima ne mogu platiti više, jer nisu prodali ni prošlogodišnji rod zbog tadašnje previsoke cene. Kupac vani nije spreman da plaća srpske ludosti, šta god to značilo. Znači, divno bi bilo da kupina može da ide po 2 eura, malina da može da ide po 5 eura i da svi budemo zadovoljni. Suša je već dovoljno štete nanela kupinarima. Oni kažu da ih svaka otkupna cena niža od 50 dinara vodi u propast. Ako stvarno ostane cena od 25 dinara, koliko su ovi hladnjačari najavili, ja sam prvi pristalica da se kupina ne bere, neka oni prodaju one stare zalihe da ne bi propali, a mi jedne godine izvrzla, nismo brali ništa, pa ne moramo ni ove godine beremo. Dobro uvežban berač kupina može da ubere skoro 10 kg za sat vremena, a radi se od jutra do mraka. Ipak, sav taj trud proizvođača ne može da se isplati dok god budu zavisili od neba i otkupljivača. Za Dnevnik RTS-a iz Valjeva, Novica Savić.